Reka twongere tubasuhuze mwese mudahwema kudukurikira gatanu kuri gatanu. Tunejejwe nuko muri amahoro kandi muri kutwumva nk'uko bisanzwe. Uyu munsi tubazaniye amakuru, tubazaniye umuzingo mushya. Uyu munsi tugiye kuvuga ku cyorezo cyadutse mu Rwanda cyakomeje kuba ingorabahizi. Iki ni icyorezo kidafite umuti n'urukingo, ni icyorezo kimaje kwandura abantu bagera kuri 26, muri abo 26 18 akaba aribo bari mu bitaro, mu gihe hamaze kuboneka abantu basaga 300 bagiye bahura n'aba bari barwaye. Uyu ubagezaho amakuru ni Ildefonse Habimana, ndabashimiye. Mu Rwanda abandi bantu babiri bishwe na Marburg. Minisiteri y'Ubuzima Minisante yatangaje ko abantu babiri mu Rwanda kuri iki cyumweru tariki 29 Nzeri 2024 bishwe n'icyorezo cya Marburg, buzuza umubare w'abantu 8 bamaze gupfa bazize icyo cyorezo. Ni icyorezo cyatangiye vuba aha ariko kikaba cyandura bikabije cyane. Ni icyorezo gifata umuntu ku buryo iyo adatabawe ngo ajyanwe kwa muganga ku rugero rwa 90%, ako kanya kimuhitana kikamutsinsura. Ni icyorezo giteye ubwoba, ni icyorezo gikomeye cyane. Muri make iyo ugaragajweho n'ibimenyetso turi bukubwire nubone ubutabazi ngo ujye kwa muganga, nta minsi irenga 2 cyangwa umunsi umwe kitarakugarika bitewe n'uko wafashwe. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ubuzima rivuga ko abamaze kumenyekana banduye ari 26, hari n'abapfuye. Abari kuvurwa ni 18. Minisiteri y'Ubuzima yasabye Abanyarwanda kudakuka umutima cyangwa se kudakurwa umutima n'iki cyorezo, ariko ibibutsa gushyira mu bikorwa ingamba zo kugira isuku ikabije, isuku ihagije, kwirinda gukoranaho ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo gusuhuzanya bisanzwe kwa kundi usuhuza umuntu ukamukoraho. Ariko yamaze impungenge abaturarwanda ibabwira ko iki cyorezo kitajya cyandurira mu mwuka, ahubwo cyandurira bitewe n'uko umuntu yagukozeho agafata ku matembabuzi yawe. Mu gihe waba uyirwaye nawe icyo gihe uhita uyimwanduza. Abaturarwanda bose barasabwa gukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe, ariko bakitabira gahunda y'isuku cyane kurusha ibindi byose, bagakaraba amazi meza n'isabune. Minisiteri y'Ubuzima iributsa Abanyarwanda bose ko uwakwibonaho ibimenyetso birimo kugira umuriro ukabije, kubabara mu mutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo no kuruka, yakwihutira kujya kwa muganga. Ni icyorezo gikomeje gushakishwa uburyo cyinjiye mu Rwanda n'aho cyaturutse, dore ko bitaramenyekana neza inkomoko y'iki cyorezo. Bagishakisha amakuru, bagiperereza ngo barebe aho iki cyorezo cyaba cyarakomotse cyangwa se uwakizanye mu Rwanda aho yaba yaraturutse. Ibi byose ni ibintu Minisiteri y'Ubuzima iri guhangana nabyo kugira ngo imenye amakuru nyamakuru, imenye uko iki cyorezo cyaba cyarageze mu Rwanda. Marburg ifite ubukana bwo kwica uyirwaye ku rugero rubarirwa hagati ya 25 na 90%, bitewe n'uburyo uwo muntu yihutishijwe kugerwa kwa muganga agahabwa imiti itandukanye, kuko nta muti nta n'urukingo, nta muti w'iyi virusi nta n'urukingo. Mu buryo yandura hari gukoranaho cyangwa se gukorana ku muntu, gukora ku muntu yanduye, gukora ku matembabuzi y'urwaye iyi ndwara, ako kanya ahita yikwanduza. Ntabwo yandurira mu mwuka. Uwafashwe akaba atangira ababara umutwe, ahinda umuriro, acibwamo kandi aruka. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko buri mugoroba noneho bagiye kujya batangaza aho bageze bahangana na Marburg, kugeza
ku kigero izaba neza yacitse burundu, kandi ko bagiye gukora iyo bwabaga mu buryo bwo kuyirwanya, ariko inasaba abanyarwanda bose ndetse n'inshuti z'u Rwanda, abari mu Rwanda bose kwitabira igikorwa cyo kwirinda gukoranaho, ariko bakagira isuku ikabije cyane, bakagira isuku nyinshi, bakagira isuku bakaraba amazi n'isabune uko bageze ahantu runaka, cyangwa se buri mwanya bagakaraba amazi n'isabune. Mu by'ukuri ni icyorezo gikomeje kuba cyateza abantu impagarara hirya no hino, dore ko uwo kiri gufata akenshi iyo atari kubona ubutabazi kiri kumwica. Ubu Leta y'u Rwanda isoza ishishikariza abanyarwanda gukomeza kwirinda, ariko bagakora imirimo yabo bisanzwe, ariko bakirinda kwegerana cyane no gukoranaho nk'uko yabivuze haruguru mu itangazo yatanze.